King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti, anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong ubaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Maya pagat panapon po kaya katamongan, iabetala po king panalangin tamo ding makatuki. Para king kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki kambeding karelang pamilya. Maria Cortez, Marilyn Gozum, Kurt Clarence Gozum, Amelito Gozum, Keith Fitug, Paz Diaz, Shariel Santos, Lerma Macaraig, Roel Torres, Jeff and Joy, Dr. Dolores Kiambao, Irish Jomia and Enzo Sagmit, Chito Between, Lilia Perez, Vinny, Oscar, Zita and Zait, Lynn Itzuka, Natividad Alonzo, Between Family, Dimalanta Family, Rafael and Hazel Manlutak, John Romel and April Manlutak, pamilya ng Arcadio and Maria Evangelista, Hipolito and Maxima Tubil, Faustino and Maria Between, Julian and Fidela Between, Andres and Anastasia Turla, Namerto and Braulia Guanlao, Andres and Catalina Turla, Herman and Marcela Between, Poyaon Family, Fajardo Family, Willie and Tess Poyawan, Gian Lee David, Zenaida and Emerito David, Zane Manabat, Emerson and Ken May David, CJ Evangelista, Osberto Pineda, Rafael and Jeneline Samonte, Gerald and Jeremy Angeles, Valentina Gilbert, at Maria Teresa Kiambao, Susing and Melly Soriano, John and Juanita Manyalak, Edward and Jacqueline Bautista, Jenny and Denden Obedicto, JC and Faith Kayanan, Tony and Annette Kayanan, Toval and Lizelle Kayanan, Peter and Nena Kayanan, Roque, Gomez family, Nursing and Teresing Bautista, Chapel Pastoral and Barangay Council of San Miguel, Cornelius Ducut, Evelina Santiago, Romualdo David, Lagamayo family, Magdalena Dairit, Marlon and Christy Dairit, Garen and Elaine Razon, Junior Angeles,
Consuelo Aberientos, Gaylord and Calor Aberientos, Bal Bautista, Jehan David, Purita Esguera Manungid, Francis Arcilia, Filomena Fuentes, Macalino Family, Tini and Suzette David, Tony Entes Ilagan, August Bonifacio, Eduardo Gozum, J.R. Quizon, Paul John and Joy De Leon, Valencia Family, Leonila Ocampo, Quirino Malyari, Cito and Rosa Ocampo, Ricardo Mendoza, Ariel and Leia Ferrer, Gerard and Irene Sazon, Alan and Ann Manuel, Fortunato and Eliza Manuel, Lauren Navitug, Patrick Kayanan, Cristita Regala, Roma Sanchez, Sally Agabao, Roel and Rose Manganti, Israel Galpo, Ernesto Sanchez, Sherwin Nicdao, Mark Anthony Ilagan, Marisa Cabrera, Santos and Pinlac Family, Chris Morales, Vina Sanchez, Roger and Rosario Gaza, Salvador Maglalang, The Orchids Garden, Leia Banawa, Linda Duenas, Marisa Taruk, Lou Aquino, Ryan Santiago, Lorna David, Hermie Troy, Edna Serrano, Jeng Baquero, Neng Aquino, JP Garcia, Zenaida Manuel, Ray David, Arnold Daag, Christopher David, Nora Manlapaz, Lourdes Mendoza, Rudy Beleza, Tess Garcia, Roel and Katrina Diwa, Attorney Filmer Abrahano and Andrew Maninag, Barangay Chairwoman Amelita Pring of Bangkal, Guagua, Ken's Crystal Pring. Special intention ng Edwin Parico, speedy recovery ng Marita Sararita, Lee Brenemen, Angie Brenemen, at Roger Gaza, para king birthday ng Royce Benedict M. Diwa. Para king makapasubaling kayaduan dari Nel, Arlene and Freddie Nuki, Orlando Kulala, Alfredo Jr. and John Alfred Kayanan, Janus Richard Cancio, Jr. and Jonah Cancio, Fatima and Judith Ocampo, Pilar Ocampo, Ligaya Dairit, Boy and Eming Daag, Paul Wandman, Boyet Roderick and Rexen David, Irish Jomai, Enzo Sagmit, John Benedict Between, Ira Joan Between, Jennifer Kalilong, Ruth Ann Hinko, Al Lizelle Vitug, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Parbo, Joshua Som and Colleen Som Parbo, Titus and Anne-Marie Parbo, Norman Parbo, Mariposa Mahia, Mary Chloe Maya, Claire Cassandra Mahia, Marjorie Hianco, Alma and James San Antonio, JR and Jason Chua, Arlene and Nelson David, Garrett Ann Ocampo, O'Neill Ocampo, Janina Rivera, Josie Hinco, George David, Rolly and Betty Flores, Ursula Flores, Edwin Kiambao, Randy Kayanan, Jason Reyes, Rolando and Catherine Sebastian, Ireland Claire, Neil Joshua Friends, Aldrin and Nina Ariane Sebastian, George and Pat Torres, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Dagiacomo, Mike and Melody Yung, Marino and Nancy Manyalak, Leslie and Narciso Manyalak, Emiliana Taruk, Clarita Manyalak, Jim and Dempsey Yamson, Laksamana Family, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Sherarina Ramirez, Ronilo Bisda, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gazelle Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Redford and Janice David, Eric and Joy Carlos, Ricardo and Alma Vitug, Mark Angelo Nirik, Gerald Larvares, Ventura Families, Rodenel and Carlota Manlutak, Lourdes Serrano, Servillano Pinlac, Ashley Chia, Lay Ocampo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David,
Dr. Leylan and Cherish, Yvonne Carolino, Jessie and Kathy Rodriguez, Jade Charm, Junjun and MJ, Ocampo Cole family, Gregorio and Luz Viminda Bautista, Amelia Bacani, Randy Kayanan, Jason Reyes, Cherry Hope, and Humphrey Heroso. Para King Malagwang Kapalnanandari, Estrelita Soriano, Jerry Hinco, Ben Victor Lagman, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Loretta Salenga, JC Drens Tayag, Luz Colala, Lucina Taruk, Irene Between, Roberto Alonzo, Irish Corazon Perez, Oscar and Edwin David, Alvin Ciaron, Marilu Sibug, Angelina Nicolas, Elvira Dinhotian, Arsenia Hinco, Tenyang Aquino, Danilo Dizon, Glenda Villar, Romeo Cancio, Eufaria Valencia, Romeo Datu, Pauline David, Juliet David, Manding Sahagun, Andrea David, Ricky Lusung, Irene Vitug, Edgar Garcia, Manny Gaza, Paulo Lozano, Joan Bundalian, Francia Torres, Rosita Torres, Francisco de Malanta Jr., Irene Between, Roberto Alonso, Susing Gaza, Lutgarta Naku, Safrino Soto, Jomar Francis and Minerva, Helen Romero, Domingo Sharon, Wenceslao Canonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Ann Pring, Luciano Aguiluz, Nancy Furigay, Hermino and Eric Manyalak, Marcelo Cuenco, Orit of Stain, Leonelo Benceslay, Jordana Mezetti, Irvin John Musngi, Joseph Gozum, Apong Husta Guanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Priscilla Aguilar, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilio Cuenco, Heidi Robinson, Keitha Villa, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, at Consuelo Mendoza. Para King Kapayapan Daring Kaladwadari, Edwin Romeo, Albelardo Benita, Jerry Pacifico, Alice Elena, Reynaldo Ronel, Lucila Rafi, Antonio Rogi, Rodrigo Miguel, Paulo Corazon, Francisco Sr., Meliton Herman, Marcela Victoria, Apong Abling, Victoria Teopilo, Rodolfo Christopher, Teresita Jose, Eric, Gregorio Abelardo, Ronaldo Belen, Antonio Florentino, Paulino Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Loretta Melanio Felicidad, Medala Hamilcar, Rene Angel Amparo, Orlando Sr., Francisco, Domingo Raquel Fernando, Randy, Carlo, Charlie, Pedro David, Benedicto, Juni, Felipe, Paul Christian, Alfredo Adelaida, Macario Flora, Feliciana Paulina, Raylene Ramon, Ricafort Marita, Santiago Mario, Magdalena Regala, Abel Sr. and Jr., Rosita Faustino, Pasencia Rafael, Teodora Felisa, Eduardo Edilberto, Frank, Mark, Nenny, Pacifico Carmelito, Wendy Rafael, Dominga Pedro, Jennifer Ricardo, Josefina, Antonio Mariano, Ruel, Mercedes, Sammy Marina, Marilyn Edwin, Ronnie Carling, Ruben Giao, Nenita Orlando, Felipe Generosa, Agapito Sotera, Jose Emelito Nestor, Noel Hazel, Ofelia Elena, Melchor Oscar, Lydia Loreto, Jacinto Felipe Jr., Felipe III, Manuel, Elsa, Daday Esther, Patricia Orlando, Reina, Jimmy, Josie, Eduardo, Fausto, Miling,
Martin Hipolita Ingo, Francesca Jesus Hermino, Herminildo, Dante, Chris Rico, Efren Roel, Ines Francisco, Raquel Tomas, Ansieta Maria, Arcadio Hipolito, Maximo Faustino, Maria Julian, Fidela, Andres Anastasia, Catalina Herman, Marcelo Mamerto, Braulia, Francisco Sr., Gloria Meliton, Herman Marcela, Juni Seferino, Estelita, Ramon Remedios, Apu Cinto, Apu Nene, Robelito Jet Bautista, Bernabe Pasita, Remigio, Milagros Jose, Maria Corazon, Santiago, Atolin, George Nicolas, Iluminada, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Hertudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angelina Francesca, Precious Angel Jerome, Julian Maria, Jose Sr., Isabel Simeon, Lorena, Tito, Lourdes Bernardo, Hayden Leonila, Angela Angel Gregorio, Francisca Eustaquio, Elena Severina, Rebecca Rosalina, Clemente Sabina, Mariano, Corazon Percy, Lazaro Antonio, Isidro Sr., Persing Norma Dante, Aurora Diosdado, Bonifacio and Leonardo, Melchor Raul and Maria Cristina and Diane, Ruperto Feliza, Ruben, Violeta and Hill, Santiago and Victoria Ducot, Apong Felicing Maninang, Ines Maglalang, Tirso and Lucy Garcia, Lourdes Narciso and Cecilia, Danilo Mendoza, Francisco Rita and Jocelyn Salonga, Rex Mario, Gina, Danilo Loreto Vitug, Antonio Sr., Maria Antonio Jr., Cura, Perry, and Lolita Cura, Ricardo Sunglao Sr., Ludovico Ruga, Pacifica and Leonardo Miranda, Florendiza David, Teresita Tubil, Roseliza Garciano Pelayo, Aurea, Maria Marcela Roel, Salud, Oscar and Leticia, Consolacion Nemencio, Macario, Vicente Santiago, Juanito Rodolfo, Adolfo, Alma and Eduardo, Niño Jose, Angelina, Domingo and Marina Kalilong, at ding sa blata mong kapatid Amayango Nabie, lalong-lalo na detang ala ng makaga nakakarela. King lagyonan ng iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kakayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, kaniti pong kiyakatamong banalamisa, malugod talang panalangin, ding sablang anak tamo, ding sablang kayanakan, na sana elagad masisiralub, nunelonda ing ganaganang malilyari karela, kinmit mong kapanayan at kasalpantayanan.
Malugod, talapong panalangin, ding sablang anak at kayanakan, king Diyos ay bata mo. O Diyos, aginumi, megi kang metong ayanak para kaya kami ginu pakalolo. Gino pakalulu. Heso Kristo, sinabi mo kaya kami, hanggat emi at tanggapan ing kayaryanan ng Diyos, kalupanan ng metong ayanak kamalati, kay milub ka rin, Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, anting metong ayanak, binili meng mitmontiwala ing biemo king iba, gino pakalolo. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo idala na katasana king bie alangang Amen. abe-abe tayo po inimporyan ing ginong Diyos. King Diyos, ligaya king Diyos, king kakatawanan at kapayapaan, karing tawag kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatawanan at kapayapaan, karing tawag, karing tawag. Manalangin tamo. O iba ning ginuming Hesu Kristo, manano na sanang ing upaya ning kakang lugod, manatili karing puso mi, ban ayatad mi ing kakang kapatawaran, at ing kayaryan mo, karing sablang akakatab mo mi. Itinganaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Amen.
Pamamasang ibot, king libro ning propeta Ezekiel. Ing amano ning Diyos, mipabal kanako nga na. Sasabyan yu, makatuliran ing daraptanan ning Ginong Diyos. Makiramdam kayo kanako, ikayong Israelita. Isipan yu, king imparalan na ning pamirapat dapat ko, matulid. Ingke kayong paralan, ing matulid. Potantok nang yang darapat mayap, ing taong matulid, at magmulayang dapat marawak, at kaybat Mateo. Mateo, uli na ning marawak, adepat na. Potantok nang yang darapat pamikasala, ing taong marawak, at daptan na ing matulid at mayap, liligtas na ing biyena. Akikilala na ing daraptana, at tuknang yang darapat pamikasala. Inya, mate, manatili yang mabibye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kanakan mo ing lugod ning Ginoo, kanakan mo, kanakan mo. Kanakan mo ing lugod ning Ginoo, kanakan mo, kanakan mo. Ginoo, kako ituro mo la sa kaya kang dalan. Ituro mo la kako ring kaya kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan. Uling ikaing kakong Diyos at kaligtasan. Kanakan mo ing lugod ning Ginoo, kanakan mo, kanakan mo. O Ginoo, ganakan mo, lugod mong kukupas, agketa pang minuna kaya kanang pisyag. Kalingwan mo sa inggewa kong kasalanan, at kinan inyang anak ko. Ulining wagas alugod mo, at kaya panlub, emo ko sa kalingwan, o Ginoo. Kanakan mo ing lugod ning Ginoo, kanakan mo, kanakan mo. Mayaping Ginoo at makatuliran, tuturune ing tune dalan, karing makasalanan. Darala na laring mapagpakumbaba, king dalan ning katuliran. Karela tuturune ing tune dalan. Itamongan po. Ganakan mo ing lugod ning Ginoo, kanakan mo, kanakan mo. Ganakan mo ing lugod ning Ginoo, ganakan mo, kanakan mo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Felipo. Nung ating nanumang ulaga kaya kayo, ingke katamong biye ang makayagom kang Kristo, nung tuneping mapanagyag ing lugod, o ing espiritong at kaya katamongan,
O ing nano paman panirug o panalala, adwan ko kaya kayo ing mipamatulan ing pamatulan yung lubos, king kapamilatan ning pamikakametong yu pamalak, pamikakametong yu king lugod, kambening metong mong pilubluban at metong mong panandam, e kayo sana mipapatlalo, ala sanang mipapagmayabang, nune mangging mapagkumbabaya sa ing metong at metong. Kapilan man yu isipan ing mas mayap kayo kesa karing aliwa. Mipapanatindi kayo sana at emo ing sarili ng kapakanan yang isipan ng mumunang dili ning balang metong. Makiwangis kayo panandam kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Ding kanakong tupa makiramdam la king siwala ko nga naning Ginoo. Akikilala ko la at tutukila kanako. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan At kaya ka antimorin. pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. I Jesus nga nakaring pamuntok daring saserdote ampon makatwana ning balen. Nanumong pamalakyu kaniti ating metong atata ay ating aduang anak alalaki. Lepitane impangane at ngana, anako, munta ka king pitam na nantang ubas at magobra ka karin. Nga nang may kibat ning anak, kubisa. Tapot kay bat, minaliwaya isip, at mintaya king ubasan ban magobra. Kay ba't nanita mintaya ing tata king kadwa ng anak at makanyan mo naman ing inutos na kaya. May kibat ya ing anak, opo muntako. Dapot eyaman minta. Nino ka rin nga dwa ing tinupad king kaboryanang tatara. Ngarang may kibat, itapong pangane. Sasabihan ko kaya kayong ngeni nga ng Jesus karela, muna lapang lungob king kayaryanan ng Diyos, kesa kaya kayo, ring talapan nying ilbuis, at ding mga rawak ababay. Uling di na tangya ihuwan kaya kayo, at tiruna kaya kayo, ing dalan ning kabanalan, at kayo, meniwala kayo. Dapat meniwala la ring talapan yung ilbuis at ding mga rawak ababay. Hanggang inyang ikit yun na iti, kayo pamurin migbayong lob
at meniwala kang Juan. Kapatading may pabalita, ning katamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Maya pa bengi po kaya kayongan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At kumusta la rin deng tutuki king kakatamong live streaming kanitang misa tamo karing pibale-baleda. Sana po at yukongan king mayap akapanamdaman at bili. Metong mo pong paganaka. Apansin niyo po may naliwata na pangaluklok ngayon eh. Dati ing arrangement 2, 1, 2, 1. Pelitan tani po ngayon eh. 3, 2, 3, 2. Bapong mas marakal na rin mipagyu kempisamban ning magmisa tamo po. Pero sana isipan niyo pa mawawala ing COVID. At yuya pa po. Eta na mo tatakot ngayon eh. At eta niya makaimpigaganakan. Pero makanyan po, importante tandanan ta pa rin, kailangan ta pa rin pong mag-face mask, mag-face shield, distansya, neng sisimbata mo. Okay? So, reta pong atlu keng luklukan, tukyan nyo lang mo po reng papel king arapan nyo, karin ko lukluk. Deta pong atlong luklukan, buri ko ngakit kay nilang dulo, itang libutad, keng libutad mismo. Go. Go, go, go. Ating ko pa pong ngakakit. Retang keng libutad, tukyan nyo reng papel keng arapan nyo. Okay. Tandaan niyo po, makanyanta parating luluklok. Okay. Muntata mo po keng ebanghelyo. Nung apansin niyo po, bayo ne inumpisan ning Ginoo ing kayang kwento, may ngutang iya. Kit nano ring makirandam kaya, nano mong pamalakyo kanini. Nanong laweyo keng sitwasyon ay ni, nang palagayo. Maniwala ko po nalaburing kutnan dening makatwa, Korening iskriba, ing karelang opinion, ali po, maniwala ko, mangutang iya, nanong laweda kaniting sitwasyon, pigkalog na. Uling ing ginutang Yeso Kristo, alayang anak, at nabalo, makanano ing relasyon ning tatang ampon anak. Kanya, bala mo, mangutang iya karing kasabi na. Okay? So, makanyan po yung gawan ko ngayon. Ako man po, ala kong anak. Promise. At kapilan man, eko mi kayanak. So, eko balo talaga nanong panamdamanan ng tatang king kayang anak. Eko balo nanong talagang mamilatan king relasyon da. So, kutnanda kayo ngayon. Eko po, migsadyang humilya. Kayong sumulat king humilyayo ngeni. Kutnan na kayo, makanano ng kitnan Jesus, din kayang kasabi. Nano mong palagayo? Nanong laweyo kaniti? Ating metong atatang, ating adwang anak. Sinabi na kim pangane, o itong magobra ka, king ubasan tamo, king marangle. Aliko! Maning koyo, yaku bisa! Pero kay ba't nanita, minisipya siguro, merineya, at alang bulad, mintaya rin at megobra. Ing tatang ang tingala, pintaning kadwa, o ito nga na, magobra na kaking ubasan tamo. O putang, nga no? Ne kabilis, o pu, nga na. O nang kagulot na ng tatang, akalinwane ing opu na, at eyaman minta, keng utos ning tatang. Nganikot nanda kayo. Nanong laweyo, nanong palagayo kaniti. Itamuan po aranasan tanang maminto karing pengari tamo.
Sa salikutan tala, paglaraman tala. Balutangan nita. Pero kutnan ko po rin pengari kene. Sigurado ko ating pengari kene. Nano mo pong daralan kay ngisip yun. Nangisipan niyo. Nanong malilyari kaya kayo, potang balo yung ela mamintu, or paglokwan da kayo, or maglaram laki kayo, ring anak kayo. Kutan ko pa mo rin pengari. Nanong dadalan kay ngisipan niyo? Nanong daralan kay puso yun? Potang balo yung elaman mamintu, kaya kayo ring anak kayo. Sige po. Kaya ko marine. Alang mali po ken eh. Di nan kayong plus 10 ing makapakibat. O kaya exempt yung kayong tutugin Domingo ing makapakibat. Ay na. Karimpengari. Ang palagay yun. Karimpengari. Nang dadalan kayong isipan nyo. Nang pigaganakan nyo. Nang maglaram-laring anak nyo. Nang edo ko pamintuan. Yun ang imakin. O mamamay ka. Nanong palagay po. Nang dadalan kayong isipan. Pota pong elamamin to, siyempre po, masakit kalog. May mga karela. O nem potang kay, isip mo rin, ngeni po kasi magobrala naman, pota mapagal na la. Mapagal la. Ito, potang kay, potang tutuki pong ang utos mo la. Gawan da naman po niya. Okay, putang kayo. Lingisipan ko po, mapagal na lanang po kayong obrada. Very good po. Salamat po, ma. Sana pengari da ka. Okay, very good. Ing sasabyan ng ma, potang elang maminto, dinan mong allowance. Hali pera. Dinan mong allowance. Noon mo, misip ka pa, kagalang mapagala, pota tinlang gagawan, pota tutuking aldoda niya gawan, ing utos mo. Okay? Very good, ma. Salamat po. Salamat po. Metong pa pong ima or tatang. Nang dadalan kay ngisip yu, bitin niyang patiwarek, balot niyang sako, itiyog seye king dalan, nano. Rang tatang ken eh. Ay, putang. Nano po ita. Buenas tardes po. Talaga pong kay masakiting paparagula na kapin po. Ako po, 4 po lalaki rin ang anak ko. 4 po lalaki rin ang anak ko po. 4 po. 4 lang piraso mo. Talaga pong masakiting paragul ka rin ang anak. Dapat, ang timong pengari, dapat itang miyubog po talaga. Miyubog po. Ita pong magporma karela. Para gawa tapo ita, dapat po ita maging halimbawa tapo karela. Nung po itang darap tanda mo, siguradong iyong pagkipusan da. Anya nung lasenggo tamo, dakaling lasenggo la naman. Makanita po. Anya po, para tayo pong gawang na example ng kita mong sarili. Para ban kanita, dagdagan tapo yung kapagpasensyan karela. Kunin pong anak tala po rin, hanggang nang malyari, tala hugste, anak tala po rin, hanggang nang malyari po. Salamat po. Salamat po. Again, yung sabi ng tatang, mo augse ni anak mula, dinan mong you lead by example. You lead by example. Okay, klaro po ita karin pengari. Deng anak niya nilang kutnan ko. Deng anak, dakal anak ken niya. Nandini ako kit ng deng anak po ilang kutnan ko. Nanong daralan kay ngisipan niyo na o ba't pamintuan kay tatang ko? Puro utos. Gawan ko yung buri ko. Nandadalang kayong isipan nyo, kayong anak. Na? Sige na, anak. Ako rin ng choir, dakala anak kayo ng choir eh. Kayo, metong kayo makibat. Bilis. Pero migtakap lang ang lupang. Jap, manuruna ka rin ng magkanta mo. Yan. Oh, kani. Happy birthday mo. Happy birthday. Okay, happy birthday.
At si tatang mo? Ay mamo, chuya. Alay, okay, very good. Sabihan mo ngayon eh. Ang panamdaman mo po, tang emobrim pamintuan. Makakonsensya po. Ali po, syempre malulungkot din po pag mula po pamintuan din pengari. Kasi po, kita pong mula po pamintuan, masakit na din po karela ito. Opo. Kasi po yung lugod na po ning meto nga pengari, alaya pong papante. Thank you, thank you, thank you. Yeah, masakit ka no kaya loob na, potang emamin to, karing pengari na. Okay, sa mga palyaring ng kay, datang itang emo iwasan, ka maminto, ne? Or maglaram ka, or na, okay, pero, yeah, metong pa po karing anak. Ako po, pag po utusan da po rin pengari ko, aliwa ko po pakarandam. Balang po masaya ko po. Bakit po? Kasi pagkatiwalan da ko po na agawa king meto nga bagay na utos da ka ako. Ibig sabihin po, ahakit da natin kung potential na agawa kitang bagay nga ito. So potang utusan da ko, feeling ko, pagkatiwalan da ko. Kaya susundan ko yung karelang utos po. Palagi. Palagi po. Apo. Palakpakan niya ka, no? Palakpakan niya. Rating mamin to, karing utos na. Balo niya po ining matuwakeng kwento na ning Ginoo. Si Biana na yung pangane, meminto, ay meminto, kay bat gewa na. Itang bunso si Biana ni wa na, kay bat ining matuwa, enogad hinusgan ding anak na. Enogad hinusgan. May mirapal na inisip na lang, taksya po rin anak mo rin, alalang kwenta, alipo-lipo. Tahimik kaya mo. Pepaboren na lang misip nanong dapat gawanda. Ini po yung aral na ning kwento na ning Ginoo. Eko mabilis maghusga. Pengari kayo or anak kayo, eko mamaligwang, makanya yung tatang ko, makanya yung anak ko, alipo-lipo. Din ninyong panahon, pag-aralan niyo yung sitwasyon, ganapin pota mapagala, pota atin lang aliwang obra, pota aliwala plano, pota aliwala buringgawan, pota engeni, ingutos mo, pota bukas siya, tama kanyan. At dahil anak, liwala sa sabyan, mamintula ka no parati, tama kaya. Kagad, mimisip, nano-nano. Balwan mo pa, nano talagang kwento, nanong reso-reso, o ba't may kibat lang makanyan ding anak mo. Bali po, aminan ko kaya kayo, metong yang aral ini kanako. Metong yang pong aral kanako, akong pari. Kasi po ako dinagul ko ketang baloy nini. Utos pari, utos hari. Istong inutos ko kang JC, pong sinabi ko kang Edmond, gawan nyo ini, aasahan kong dapat agad-agad gawan do. Lamanaya, kakalinuan, dapat agad ang gawan. Mga lati ko po kanini, puling pala dapat makanyan. Dapat dinan mong akupin allowance deng anak. O ba't edageway ni, o ba't memintuke ka, o ba't masipag yung anak mo ngayon ni, o ba't makanyan yung malilyari. Watang adinan mong espasyo ring anak mo, then matula ka king akit mo karela. Amen? Amen. Okay. Kadwang kutang, sabi na niya pong tatang nandin, nanong metong dahilan na aisip yu, ban kanita, anggang edako tukyan ding anak yu, balu yu eyo augse. Anggang palmuranda kayo, anggang lapastanganan da ko ring anak yu, balu yu anak yu reni at eyo augse. Sesen yulat sesen, paragulan yulat, paragulan. Ano yung metong dahilan? Simpleng dahilan. Tatango kayo. Ano yan? Okay. Lugod. Lugod, karing pengari. Lugod, karing penganak. Yang mamilatan, ban kanita,
Mapamintulaman, masyas laman buntok, or nano, patuloy talang luluguran. Okay. May niya mo ita. Lugod, lugod, lugod. Balo tayo nga nito. Yan ko tanda kayo. Naning konkretong, simpleng paralan o larawan ning lugod. Kakanan mula, dinan mo alawan, sarili. Nani po ing simple, konkretong larawan ning lugod. Ano? Ano pa? Dapat pagpasensya na. Very good. Very good. Metong konkreto, simpleng larawan ning lugod, ing dapat pasensya king metong at metong. Lalo niyang mitmong bagal, mitmong pasensyang manaya king pamagbayo ning kaluguran. Kaya in English, nga po, you take a long, loving look at persons before anything else. Biyasa kang pasensyang manaya. E da ka pemintuan, manaya ka saguli. Pekibatanda ka, e kagad makibat, manaya ka saguli. Metong pun konkretong larawan ning lugod. Ing mapagpasensyang malugod apamanaya. Sabi na po, 3/4 of patience, 3/4 of faith. Maragul bahagi na po ning kasalpantayanan, wapin ing pasensya. Isagad kaya pa po ita. Maragul a bahagi ning pamagpatawad, wapin ing malugod a pasensya. At maragul a bahagi ning lugod, wapin ing payapang mapagpasensyang pamanaya. Amen? Amen. Itamungan po, dapat tayang abalo ini. Makananong, mabiyasang, magaral, mabagal, malugod, mitpong pasensyang, manaya, king metong at metong. Nandin po ting ko nga kasalubong, nga nakanako amo nga na, itatang ko katuana na, o batay na ipakasabi itang metong ng kapatid. Nga ako kaya, paloko nga ako, hanggang ako ting kong kasabi ang gangin eh. Siguro, panayan, miyamu, itatang mo. Datangin panahon, agyon niya rin, pakisabyan, bapa mo. Amen? Amen. Tauli pun dili ni, tauli pun to ini. Ada na kokotan, yarining test. Dakal ko po akasabing pengari, nganing pandemya. Narakan ako, amo nga na, nganing pandemic, deng anak mi, ilang maging pengari kaya kami. Deng anak mi, ilang maralas magbante kaya kami. Mano ka ba't? Tangot linwal ka? Baling pigaganakan? Mo balong delikado? Kalulwal. Kini ka bale? Kalulwal. Deng kay po mo ana, deng anak mi, ilang magsermon kaya kami, babawal da keng lulwal. At na po kanyaman pakirandam ita. May ngari ko po, bali po neng kay, pakiramdaman ko ring sermon ko, kaminan ko po ini. Neng kay ring sermon ko, ay isip ko, ay lata ko, para kanako yata ing sermon kong ini. Mangalati ko po tang akakit kong makanyan. Balamu, para kanakuya ing sasabyan kong ini. Ikayo man pong pengari. Makaswelo po siguro.
Potang akit yu labalangkay, ding anak yu, ilang maging pengari kaya kayo. Amen? Amen. Tauli pong punto. Ating ko pong idol, mga awit, Igari Granada. Nung baluya po Igari Granada. Metong ya pong pastor, Igari Granada. O neng alang makirandam kayo, so yung ginawa niya mong kanta. At dakal ring makirandam karing kantana. At niya pong metong kanta na kaburing-kaburi. Ako na baluto, no? Nga na, ang nag-iisang dila, dapat may isang salita. Ang nag-iisang dila, dapat may isang salita. Baliya po? Naintindihan niya? Naintindihan? Ang nag-iisang dila, dapat may isang salita. Rining anak, keng kwentunan ng Ginoo, alalang metong salita. Tangong basti, bamong agad mi kawani. Huwag nga naning metong kay bat eman niyo. Adi nga naning metong kay bat nitay. Masaintindihan niya po siguro kayo makanini. Anak katapo karakal kanta, balu hinggil keng words. Amano, salita, words. Ating ko pong metong paboritong kanta. Kaya ko balo ninin magkanta. Panay sigurong Japanese. Nga na. Words don't come easy to me. How can I tell? Words don't come easy. Pabalo ita. Okay ni mas balo yun eh. It's only words. And words are all I have to take your heart away. Atin pa pong metong kantang Beatles. Ay ni, masaya balo siguro ni. Words of love. Nakanano ni kasi, hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love, whisper soft and easy, darling, I love you. Anyway, yung rin sabihan, karing dakaltang relasyon neng kay, in mong mamilatan, in mong basihan, wapin ding amano tamo. Tandaan na yun eh. In ding relasyon tamo, ning kay in mong mamilatan, wapin ding amano tamo. Lo nyo na mo in kwento dari tatang yung po'y mayo. Nanong basihan da ning relasyon da. Nanong basihan da ning kapanayan da. Nanong basihan da ring paninap da. Simpleng amano, ning I do. I do. At manibat ka rin, may nalumpakan niya yung paninapdang familia. Amen? Amen. Talakad tapong ini. At tahimik talang ipanalangin deng anak tamo, deng pengari tamo, deng kanino mamilatan deng simplitang amano, reng pangakwanan tamo, deng tatanggian tamo, deng tatangwanan tamo. Panalangin tamo na sana itamungan makabuklat ta puso king kaburyana at aus na ning Diyos kaya katamo. Yabi tala po karing panalangin tamo ring wedding anniversary, Rufino Ampoy Melba Yuzon,
Jonathan at Melanie David, at para po ka rin kapatid mong mag-birthday, Rodolfo Miranda, Gloria T. Zakaustin Manlutak, R.B. Claire Flores, Janaiya Lois David, Rochelle Araneta, Raymond Manabat, Aurelio Marisa, and Sara Vanessa Laksamana. At para po ka rin Barangay San Miguel, Gawad Kalinga, at Barangay San Juan Nepo. Kaya beda po rin dakalalagyo na may basanan din, pati po rin intention da rin kakatamong tutukiking live streaming. Tahimik at malugod talang ipanalangin king Diyos. O Diyos, ay bami, gawan mo keng maging tutu karimbanang sasabihan mi. Maging tutu karimbanang amano mi. Sopan mo keng maminto, king utos mo at king kaburian mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatang ikasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulu, tanggapan mo reting ayin mi, at gawon mong pagmulana ning kanwanan para kaya kami, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka, Isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kalugan. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati o iba, Diyos king alanganga. King kaya kang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo, ing kaya kang karangalan. Hanggang gilutan da ka, pauli ng kasalanan mi. Ginawa ka pa mo ring paralan, ban makapagbalik kay lubke ka. Uli na niti, kambeda rin sa blang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan kakanta.
O Diyos ay bami, tutukang banal at buriming pakit keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayang kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinuaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yain kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo meteia, i Cristo meteia, i Cristo daveia, at datangya. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang, katman mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming niyangubye. Ganakan mo lang ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, nuka rin lapaman, ading sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding kekeng masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing tiro, amanong tiro na ning Ginoo kaya katamongan. Ibami acubanwa, daisam banyang lagyu mo, dat
Tangke kami ing kayarian mo, mi pami tuaning loob mo. Keti sulip antipanwa, mi pamintuan ya ing loob mo. Ing kakanan mi King Aldo, biemu ke kami King Aldo ni ati patawad mo ke kami ding sa lami ke antiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke paisa hulking tuksunone ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaw paning kiyakang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kawang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanang. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo kay metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan kaya kayungan. Peace be with you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yung kasmiyang amano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingatyo karing pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka magit king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli niting pinandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin.
at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan ing kapilan man mikawani ko keka. Amen.
Mapilan mo pong kababaluan, bukas po, Lunes, at intang misang 5:30 ninggat panapon para po king kafiesta ng San Lorenzo Ruiz. Abayan tala po rin kaya katamong katekista, kaniting kapag masusyan. Kay bat na po ning misang 5:30 bukas, atin la pong special prayer din kaya katamong kayanakan, Taize prayer, kinipisamban. Nung libre ko po, abayan tala po, kaniting pamanalangin din kaya katamong kayanakan. Kay bat Martis, maliban kayong misa tang 6 o'clock ni nga baking museum, at inta pa pong misang 5:30 ninggat panapon, kaya king chapel ng San Miguel, para king kafiesta na pong San Miguel Arcangel. Kay bat po, atin lang meeting deng lectors, commentators, keng daratang a Domingo, October 4, kay bat na ning misang alas 9. Keng October 2, First Friday, atin tamo pong Holy Hour, ang pong pamagkumpisal alas 4:30 ninggat panapon, bayuing misang alas 5:30. October 3, First Saturday, atin tamo pong misang alas 6 ningabak para kingindo tamong Birhen Maria. Deta mo po, dakal pong dakala salamat kaya kayuan. Talakad po para kintauling panalangin. At para po karing sablatamong intention, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, inginong Diyos sa Tiyokeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning boning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simplitang assignment, kilubnan niting paromingo. Minsan na yaldo po, tipunan nyo renggang anak yu, at agnan-agnan kong magsiesta. Agnan-agnan kong painawa kay bat menugto. Tamo po, salamat po. Ating ginumanatili akya kayongan. At kaya ka antim. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos sa kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamong mi daune, kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat kin Diyos. May pabengi po, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat kayo po tang muli kayo. Good night po. Happy birthday! King lagyuning igpa, ang poning anak, ang poning banalay espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banalay Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nune king kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sa po karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa po niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa po keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula
at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.